iri tangazo ryasohotse ejo ariko iri tangazo ryanditswe mbere yo kuwa gatanu kuko habaye inama yahuje minisiteri zigera kuri 6 kumwe tujye tuyenda tubivuga burana nabo nyine nuko bundi babimeze hari minisiteri y'ubuzima hari minisiteri y'ubucuruzi hari ubucuruzi n'inganda. Ibihe byiza nshuti bakunze budukurikirana ku Ivuko TV aho muherereye hose, yaba mwebwe muri mu Rwanda ndetse namwe muri hanze y'u Rwanda, mwese reka dukomeze kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kuri uyu munsi wa none rero twongeye kugaruka imbere ya kamera zacu kugira ngo twongere tuganira na Big Man cyangwa se uwo mwamye nka Jet TV Rwanda, kugira ngo twongere tuganire atubwire amwe mu makuru agezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikaze Big Man, turakwakiriye kugira ngo twongere tuganire abakunzi bacu ku Ivuko TV bamenye ibigezweho. Reka ntangire mbasuhuza, mwaramutseho mwese nshuti mukunda kandi mukurikira ibiganiro tubageza hano ku Ivuko TV. Ko abandi mwiriwe, abandi muraho, ko hari abari butubona ari ubwa mbere, hari abari tubone ari ninjoro, ariko twebwe by'umwihariko hano mu Rwanda turi mu gitondo, turi mu masambiri gutyo, turabashuhuje muri rusange. Yego. So rero turi kuwa mbere, none ubu dusigaye tubara iminsi isigaye kugira ngo umwaka ushire, umwaka uratujyanye. Reka rero tuganire cyane cyane ku nkuru ziri trend hano mu Rwanda, inkuru zigezweho ubu ngubu, inkuru ziri gucicikana zifite aho zihuriye n'ubuzima bwite bw'abanyarwanda. Ni inkuru z'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, twari tumaze icyumweru, hafi icyumweru cyose tuzikoraho. Bisa naho rero zongeye noneho zubuye umuvuno, zaje bundi bushyashya. Yego. Ngira ngo kuwa gatandatu nibwo twabagejeho inkuru y'ifungwa z'inganda zimwe na zimwe. Icyo gihe twavugaga ebyiri. Yego. Uruganda rwavugaga cyane ni Ingufu Gin Limited. Ubu n'ubundi ntago wavuga izi nzoga z'ibyuma udashyizemo Ingufu Gin, ngo ibyo bintu abantu babyumva. Ntago babyumva. So rero burya mujye mwemera nyine ko tuba dufite amakuru, kuko buriya ari amakuru twari tuyafite neza, ahubwo icyaburaga ni kwa kundi ushobora gutangaza amakuru ariko biriya bintu byari official. Yego. Icyabaye rero nuko ejo ku itariki ya 2 leta y'u Rwanda yabishyizeho umucyo, none rero bisohora biro official. Ari hano twari twabiye nkuko n'uri wenda turi wibibire n'ayandi. Yego. Twebwe tuba dufite kuntu nyine tuyamenya mbere tukatangaza, ariko hari umurongo tuba tutagomba kurenga ngo dushyiremo ngo umuyobozi runaka yavuze ibi kandi atarabivuga, cyangwa dushyiremo ngo hari ingamba zafashwe kandi zitaratangazwa, kuko anytime bashobora kubihindura, cyangwa uwo muyobozi akakubaza uburyo amenya ibintu atarabivuga, bikaba byakwera icyaha. Rero tubigendamo gake ariko amakuru tuba tuyafite. Nkuko n'umwana ashobora gufata ijambo ariko akibuka yuko hari umubyeyi we uri buze gutsindagira rya jambo. Yego. Yego. Reka rero twinjire muri detaye ya bino bintu. Turabinyuramo gake cyane kuko ejo twari dufite ibirori, ntabwo twabashije kubagezaho ino nkuru neza, ariko n'ubundi itangazo ryo officiel ryasohotse nimugoroba saa 11. Twari turi mu birori by'ubukwe, tubura ukuntu nyine twerana ngo tubikore, ariko turabinyuramo muri makeya. Gusa muri ibi bintu ngiye nabonyemo ikintu gitangaje. Reka nkubwire akantu gato, ndahita nkubwira ikintu gitangaje. Hashingiye ku itegeko nimero izi ryo ku itariki 9 z'ukwa 2018 rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, Rwanda Food and Drug Authority, Rwanda FDA. Yego. Rero muri Afurika turashimishije. Muri Afurika niho hantu hambere dogiteri w'amaso yabuze w'umutima araza akayavura. Tuba twarize militi lesson. Nuvuga ngo turena tugakora ibintu byose, kubera ko kubona akazi muri Afurika ari ibintu bigoye. Uravuga ngo reka ntegere henshi hamwe n'ibyanga nzakabonera. Yego. Dogiteri uvura amaso yabuze, uvura umutima araza akakuvura. Yego. Apfa kuba yambaye itaburiya. Kuko hano ni ikigo gihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti. Yego.
nicyo cyahagaritse inzoga zitujuje ubuziranenge. Hari ikintu cyo kunywa wumvisemo? nta kirimo, ni ibiribwa n'imiti, ariko wenda ubwo iyo bavuze ibiribwa ni ikintu cyose umuntu abasha gushyira mu mubiri we giciye mu kanwa. Bino bintu biratandukanye. Yego. Kino no Rwanda FDA ishobora kugena mu alimentation ukareba ibintu byarangije garanti produit y'uburyo ibintu bikozwemo. Nyine umva ibiribwa. Yego. Wumve ko kurya no kunywa ari ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Ariko nicyo cyahagaritse izi nganda tugiye kubabwira n'impamvu bazihagaritse. Yego. Sinzi impamvu rero badashyiraho ikigo noneho cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibinyobwa, hanyuma cyangwa se ngo bacyongereye inshingano kibe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa, ibinyobwa n'imiti. Yego. Ariko wumve ko aho hantu harimo gap. Urakumvise? Cyane ndimo ndakumva. Yego. Kandi rigena inshingano imiterere, wenda reka subiremo gake nako. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, Rwanda Food and Drugs Authority, Rwanda FDA, kandi rikagena inshingano imiterere n'imikorere yacyo, by'umwihariko ingingo ya 9 igika cya 2. Ejo cyahagaritse inganda zigera ku 8. Ntago nibosoma itangazo ryose, wenda torekira abantu baze kuryisomera. Yego. Rwanda FDA ifunze ibikorwa by'inganda zikora ibinyobwa bisindisha ziri ku rutonde ruri ku mugereka, kandi ikuraho impushya zose zari zarahawe izo nganda zo gukora ibyo binyobwa. Wenda nubwo irumvikanye, ibindi byo turabishyiraho namwe mu byisomere. Rero ejo ku itariki 2 hagana mu masaa 10 nk'uko nembikubwiye, nibwo itangazo rero officiel ryasohotse rihagarika inganda zigera ku 8. Ariko buriya mu by'ukuri bahagaritse zigera muri 10 kuko hari ibintu bititwa inganda, kuko abandi ibyahagaritswe by'abandi bwo baranabafunze. Rero ugiye kuvuga ngo bahagaritse ngo wenda ngo uruganda nyirabwo yihimbiye izina kandi ridafite ahantu ryanditse, umeze nk'uri kurwamamaza. Ariko izi nganda 8 zarafunzwe, ziyoboye ku isonga n'uruganda rwa Ingufu Gin Limited. Ngo twari twabibabwiye bwa mbere, twari twabwiye Ingufu Gin Limited ko yafunzwe. Yego. Tubabwirana na rwa ruganda rwo mu Bugesera. Ariko rwitwa Skydrop Industries Limited. Yego. Nizo twari twababwiye, ariko buriya hari hafunzwe inganda nyinshi. Ibino bintu babicishije muri etape kugira ngo nyine bitagira bimere nkaho biri ku murongo. Yego. Byagenze gute rero? Ubundi buriya ino Skydrop Industries bakimara kumena ziriya nzoga, nakubwiye ko atari yari targetinzwe nyirizina. Yego. Kuko ino Skydrop rwose yakoraga, reka ndebe, Skydrop yakoraga ibinyobwa 6. Yego. Ariko Ingufu yakoraga ibigera mu 10. Buriya zose nyine bahise bazigeraho, kandi bari bapanuye kupanua, sinzi kuri ubwo kunura kwa kundi bakora umukwa bagakora inguni zose. Yego. Ku buryo icyambere barabatunguye, icyakabiri bafata abantu bashoboka. Ngira ngo kuva ku wa 5 kugera ku cyumweru n'uno munsi, baza nta mukozi wa leta n'umwe wigeze anaryama. Wajya kubona ukabona baraje pakingura, abapolisi, abasirikare, daso, abayobozi b'imirenge, abutugari bose bagahita binjira bagafata izo nzoga, zimwe bakazijyana kuzikoraho sample, nyine bakagenzura bimwe byo batavuze nanone byatumye bafungirwa. Gusa bavuze ibingibi byonyine, ariko umwanda ukabije w'ahantu hakorerwa bino bintu nawo waje ku isonga y'ibi bintu. Nuko atari cyo bari bagendereye, ariko urumva ni ministeri nyinshi bari bagendeye mu kureba uburozi bushyirwa muri izo nzoga. Ariko ni ministeri nyinshi zari zakoranye. Yego. Ubwo rero Rwanda FDA niyo bahaye zino nshingano nyine zo kugira ngo iba ariyo iba head of this operation. Ariko mu by'ukuri ni operation y'igihugu cyose. Yego. Rero mu bindi byabaye buriya amakuru nyine ubwo tubabwiriza ndani twatuntu nyine tuba turi indani. Yego. Mu by'ukuri iri tangazo ryasohotse ejo, ariko iri tangazo ryanditswe mbere yo kuwa 5.
kuko habaye inama yahuje minisiteri zigera kuri 6, kumwe tujya tugenda tubivuga buriya nabo nyine nuko bundi biba bimeze. Hari minisiteri y'ubuzima, hari minisiteri y'ubucuruzi, hari ubucuruzi n'inganda, hari ibigo nk'iki cya Rwanda FDA, yego, hari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti, kuko buriya imiti turaza kubisobanura ukuntu bino bintu bikoreshwa mu nganda bifite aho bihuriye n'imiti. Wenda ubanza aricyo cyatumye hazamo Rwanda FDA, ariko ibinyobwa nyine zari inzego zigera kuri 6, ubwo ni ukuvuga wongeraho polisi, wongereho abasirikare. Mu Rwanda rero, mu Rwanda tuba dushimishije, kandi ariko nakubwiye ko buriya utayobora muri Afurika utari umusirikare. Nta nama n'imwe ishobora kuba muri iki gihugu ngo uberemo inzego z'umutekano.